طبق نقشه مشترک کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکجا با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت اوید به برگزاری بازی‌های نوروزی در دایره طلبات نقشه عمومی چهاربینی‌های سازمان همکاری شانگهای بخشیده به جشن نوروز عالم‌افروز در ولایت سوخت مسابقه ملی پایگا برگزار گردید. در مراسم گشاده‌شوی این چهاربینی نوروزی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون پایگا و بزکشی کشور اشتراک و سخنرانی نمودند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ضمن سخنرانی خود حاضرین را به جشن نوروز بین المللی تبریک و مبارکباد کرده ذکر نمود که با تشبس‌های فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز مقام بین المللی گرفته با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردد. یکی از سنت‌های بسیار نیک و شایسته نوروز در آن است که آدمان به استقبال این جشن فرخنده نه تنها مکان زیست و محیط اطراف اشیاء روزگار و سر و لباس خویش را نو یا تازه آزاده می‌گردانند، بلکه قلب و باطن خود را از کینه و عداوت و خشونت و بدبینی پاک می‌سازند. همدیگر را با چهره کشاد و آغوش پرمهر استقبال می‌گیرند. در دایره تشکیل چهاربینی‌های تجلیل جشن نوروز بین المللی با مقصد احیای عنعنه‌های ملی، افزون نمودن صف دوستداران طبیعت و رشد ساحه اسپروری در اپیدرام جمعیت سهامی به نام عبدالرحیم جمعه فی ناحیه باباجان غفورов همه ساله تشکیل و برگزار گردیدن بازی ملی پایگا به حکم عنعنه در آمده امسال 28مین مسابقه دایر گردید. در ولایت جهت رشد منبعده ساحه چارواپروری از جمله ساحه اسپروری برنامه‌های دخلدار قبول گردیده همه ساله افزون نمودن سرشمار اسب‌های ذاتی عمل گردانیده می شود. طبق معلومات‌های آماری به حالت 1 مارس سال 2026 در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت 9600 سر اسب پرورش کرده می شود که از آن 1792 سر در بخش کشاورزی و 7808 سر در بخش خواجگی‌های اهالی می باشد. وابسته به خوشزاد نمودن سرشمار موجوده و افزون نمودن اسب‌های ذاتی از طرف متخصصان تدبیرهای سودمند اندیشیده شده امروز در ولایت سرشمار ذات انگلیسی 172 سر و اخل تکینی 93 سر پرورش کرده می شود. سرشمار ذات اسب تاجیکی نیز سال از سال زیاد گردیده ایستاده است. جهت رشد ورزش اسبی در ولایت مکتب ورزشی اسبی چوگان و اسبازی فعالیت داشته در آن 48 نفر ورزشکار با 25 سر اسب ذاتی سرجم گردیدند. همچنین در حدود ولایت اسوسیاسیون‌های اسب‌پروری تشکیل گردیده دوستداران طبیعت پرورشی اسب‌های ذاتی تاجیکی انگلیسی و اخل تکینی را به راه مانده برابر مسابقه‌های ولایتی و جمهوریوی در مسابقه‌های بین المللی نیز اشتراک فعالانه دارند. باعث تاکید است که مسابقه پایگا و بزکشی همچون سنت‌های دیرینه نوروزی برای گسترش یافتن ورزش در بین مردم خاصتا جوانان مساعدت کرده از جانب دیگر برای باز هم قوی‌تر نمودن مناسبت‌های دوستانه بین خلق‌ها زمینه می‌گذارد. مسابقه پایگاه نوروزی در 6 دور جریان گرفته در آن بیش از 60 نفر ورزشکار با اسب‌های گوناگون‌زاد از تمام منطقه‌های کشور و دولت‌های دوست و همسایه اشتراک نموده در مسافه‌های گوناگون مهارت سنجی کردند. منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان نموده من میگویم که عید نوروز تاجیکان را دنیوی گرداندند. انا بخشیده امروز مسابقه به عید نوروز و هم 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. اگر زیاده است 55 سال بازکم بزکشی و اشتراک کنم 100% ساحه اسبازی رواج و رونق یافت. این همش دستگیری پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان می باشد. حاضر فدراسیون پایگاه تشکیل کرده شد پایگاه بزکشی و یک چند اپیدرام ها یک چند اسبخانه های وجود دارد که برای برپا نمودن ذات های نو به نوی تاجیکی تشکیل کرده شده است. حاضر اسب‌های ذاتی تاجیکی در تمام آسیای مرکزی، آسیای میانه در مسابقه‌های پایگاه و بزکشی اشتراک نمودند، جایهای نمایان را اشغال کرده آمده ایستادند.
дар даври аввали мусобиқа 11 нафар варзишкар бо аспҳои дусолаи зоти англисӣ дар масофаи 1200 метр маҳоратсанҷӣ карданд. сабқат дар байни ин аспҳо ҷолибу дидани ҷараён гирифта, аспи хоҷагии деҳқонии Абдураҳим Ҷумаев бо номи Эквариус масофаи 1200 метрро аз ҳама пеш дар 1 дақиқаю 23 сония тай намуд. Аспи Аъзамхон Алиев бо номи Ларена ин масофаро дар 1 дақиқаю 24 сония тай карда соҳиби ҷои дуюм гашт. Мақоми сеюмро аспи хоҷагии деҳқонии Абдураҳим Ҷумаев бо номи Парад бо тай намудани масофаи зикршуда дар 1 дақиқаю 25 сония соҳибӣ кард. дар даври дуюми мусобиқа 16 варзишкар бо аспҳои дусолаи зотӣ байни ҳам дар масофаи 1200 метр барои дарёфти шоҳҷоизаи мусобиқа сабқат карданд. аспи сокини шаҳри Душанбе Ромиш Умаров бо номи Райли дар ин давр масофаи 1200 метрро аз ҳама пеш дар 1 дақиқаю 24 сония тай намуда ба гирифтани мақоми аввал ва яке аз шоҳҷоизаҳои мусобиқа мушарраф шуд. ин масофаро дар 1 дақиқаю 30 сония аспи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо номи Эквадор ва дар 1 дақиқаю 31 сония аспи сокини шаҳри Хуҷанд Ғуфрон Ғуфронов бо номи Алмаз тай намуда ҷойҳои дуюми сеюмро соҳиб шуданд. дар ин пойга зиёда аз 70 сар аспҳои зотҳои тоҷикӣ, англисӣ, баландхун ва дигар зотҳо иштирок намуда истоданд ки ба ин барои дар оянда зиёд намудани саршумори аспҳои зотӣ дар вилоят ва барои баланд бардоштани ҳавасманд гардондани аспбозо замина мегузорад. мо оянда кӯшиш мекунем ки ин хел чорабиниҳоро дар сатҳи вилоят ва дар сатҳи ҷумҳурӣ барои соҳаи аспарварӣ баргузор намуда корбарӣ намоем. даври сеюми мусобиқа байни 5 аспи дусолаи зотӣ дар масофаи 1400 метр гузаронида шуд. дар ин давр се аспи Усмонхон Алиев сокини шаҳри Хуҷанд, Мубориз, Фортуна ва Мағриба масофаи 1400 метрро дар 1 дақиқаю 32 сония ва 1 дақиқаю 33 сония тай намуда соҳиби 3 ҷои фахрии аввал ва тӯҳфаи ҷоизаҳо шуданд.
сабқати аспҳои дусолаи зотӣ дар даври чорум дар масофаи 1800 метр ҷараён гирифт. дар ин давр беш аз 10 варзишгар барои сабқат номнавис шуда буданд. аспи собит мақсудов сокини шаҳри гулистон бо номи тус масофаи 1800 метрро дар ин давр дар 2 дақиқаю 6 сония аз ҳама пеш сипарӣ намуда соҳиби ҷойи аввал шуд. мақоми дуюм бо тай намудани ин масофа дар 2 дақиқаю 11 сония насиби аспи сокини шаҳри душанбе бо номи гуфтор гардид. аспи дигари ин сокини шаҳри душанбе бо номи гуфта бо тай намудани масофаи зикршуда дар 2 дақиқаю 19 сония ба гирифтани мақоми сеюм мушарраф шуд. даври панҷуми сабқат байни тозандаҳои 7 сар аспи дусолаи зотӣ ҷараён гирифт. дар ин давр аспи нодир умаров сокини шаҳри душанбе бо номи хайлек, аспи мирзо иброҳимов сокини шаҳри хуҷанд бо номи лейла ва аспи азамхон алиев сокини шаҳри хуҷанд бо номи зулайхо ба гирифтани 3 ҷойи фахрии аввал мушарраф шуданд. тозандаҳои ин аспҳо масофаи 1800 метрро дар 2 дақиқаю 3 сония, 2 дақиқаю 6 сония ва 2 дақиқаю 7 сония тай намуда ғолибу ҷоизадори мусобиқа гардиданд.
дар даври охири сабқат тозандаҳо бо 7 сар аспи аз 2 сола то аз 4 сола болои зотӣ ба майдон баромада барои дарёфти шоҳҷоиза дар масофаи 2000 метр маҳоратсанҷӣ карданд. дар ин давр аспи сокини шаҳри душанбе ромиш умаров бо номи флюарит масофаи мазкурро дар 2 дақиқаю 12 сония аз ҳама пеш тай намуда пирӯз гашт ва соҳиби шоҳҷоизаи дуюми мусобиқа гардид. мақоми дуюм насиби аспи аъзамхон алиев бо номи метеор ва ҷои сеюм насиби аспи мирзодавлат мирзоев сокини ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ бо номи зарафшон шуд ки онҳо дар ин давр дар 2 дақиқаю 13 сония ва 2 дақиқаю 15 сония ба марра расиданд. дар маросими ҷамъбасти мусобиқа раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон федератсияи пойга ва бузкашии кишвар ва дигар масъулин ғолибону ҷоизадоронро бо медалу ифтихорнома ҷом тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ намуданд. ба ғолибони даври дуюм ва шашум тозандаҳои аспҳои рейли ва флюарит соҳибонашон ромиш умаров сокини шаҳри душанбе 2 шоҳҷоиза тӯҳфаи раиси вилояти суғд электромобил 8000 сомонӣ яхдон ҷом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ба ғолибони дигар даврҳо барои ҷои аввал 8000 сомонӣ яхдон ва ҷом, ба ғолибони ҷои дуюм 6000 сомонӣ телевизори ранга ва ҷом, ба ғолибони мақоми сеюм 4000 сомонӣ қолин ҷом ва медалу ифтихорномаҳо супорида шуданд. маврид ба зикр аст ки ҳамасола бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд бахшида ба ҷашни наврӯзи фархундапай дар ипподроми мазкур мусобиқаи миллӣ оид ба пойга баргузор карда мешавад ки ҳаводорони сершумори намудҳои варзиши аспиро аз тамоми минтақаҳои кишвар ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя сарҷамъ менамояд.